ukuba bingelele baba nomama, elder, elder, obaba, omama, abantu abasha, abancane egameni lenkosi. Amen. Sanibonani bazalwane kuseni. Sanibonani ngoDisemba. Hallelujah. Akenetizana bazalwane. Ngibona abantu bejabula ngoDisemba. After Bible wethu in the book of Luke chapter 1, verses elitshwayele, that is verse 45. Sikhulume ngalokhu uNkulunkulu ayalise ngakho kafishane. Amen. Isikhathi ke sincane kakhulu bazalwane. Kodwa ngikholwa uNkulunkulu ukuthi uzawuselekelela. Alibonge igama likaJesu. Wathi ngithi nomithela inohlupho noma ide Hosea no kusukela ngoJanuwari kuze kube kalokhu enguNkulunkulu wethembekile. Alibonge igama likaJesu. Abantu abaningi baye bayibuza ukuthi kwenzakalani ngoDisemba. Hallelujah. Bengizakhuluma ngakho bazalwane kade kuleli verse ukuthi kwenzakalani ngoDisemba. Hallelujah. Yakho bazalwane ukuthi isikhathi lesi la uMaria yayidamade asikazwa khona imihelo zokufika komntwana emhlabeni. Hallelujah. Hallelujah. La esejabula khona ethi semsakwembuleka ukuthi lo muntu engithuka ngaye ubani oseswini sakho. Hallelujah. Because lithi iBhayibheli abanye bebemkhomba bathi ukhulele kanjani engahlangananga nendoda. Abanye kwakuyihlazo ukukhulela kwakhe ekhulela uJesu. Alibonge igama likaJesu. Ukube bekunesikhathi bengizokhuluma enye into ethi ungumuntu okhulelwe wena awusiye nje umuntu nje. Hallelujah. Uma umzalwane ngalesi sikhathi usuke umuntu osuke ekhulelwe kukhona into enyakaza ngaphakathi kwakhe. Hallelujah. Omunye usuke ekhulelwe isibusiso somndeni wakubo, omunye usuke ekhulelwe ushintsho lomuzi wakho, omunye usuke ekhulelwe ayibazalwane bami,
omunye usuke ekhulelwe yonke into edingakalayo empilweni yakhe. Haleluya. Ngoba asiveli zithi singa-apply vele ithathu esisilulo, kodwa siqala ngoDisemba ukumumatha. Alibonge igama likaJesu. Kuthi kufika uJanuwari seyi-applya bese zizala lokhu kade simumathile. Haleluya. Akwenzeki bazalwane vele kwenzeke nje, kodwa usuke kunento ikhulelwe. Haleluya. IBhayibheli mhla uJesu efika nge-25 ngenxa yekhalenda yamaRoma akungenzeka kanjani. Lithi iBhayibheli kwabonakala inkanyezi izulazula kwashindana bazalwane yathi sekukhona ufikile. Kwasho ukuthi kufika uJesu Kristu igama lakhe, ngoba uma kafika yena bazalwane kwenzeki kungabibiki into enyakazayo, kodwa manje kwafika yena kuba khona into ezizinkomba zokuthi uJesu usekhona. Haleluya. Kufana noma ngafika bazalwane empilweni yomuntu, uma ngafika uJesu kuba khona izinto ezikhombayo ukuthi sekukhona inkanyezi yokusa, sekukhona ilanga lokulunga elingene kulomuntu. Alibonge igama likaJesu. Haleluya. So bazalwane bami bezoyidemonstrate le ndaba, kodwa ngenxa ukuthi ke isikhathi esincane kakhulu ngiyacela sifunde bazalwane la ngisho khona Luke chapter number 1 verse number 45. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuzoba khona ukufezeka kulokho akutshelwayo kuvela enkosini. Angazi noma ukhona bazalwane ophethe isiswati aphethe angisi. Ngibambana amagama bazalwane. Lele swati lithi maye nikhona bazalwane. Maye busisiwe lokho ukuthi donke info leti vele enkosini takwendela. Nikhona bazalwane. Maye busisiwe abazalwane bami. Maye busisiwe loyo okholwe ilokhu okuvela enkosini ukuthi kuzakwenzeka. Ngamanye amagama akwenzeki ungakholwanga, akwenzeki kungekho okukholiwe ukuthi kuzakwenzeka. Awunikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Ngicela ukukhuluma nabantu bazalwane bami abambalwa sengehla kule ndawo ethi yini oyikholiwe evelwayo ukuthi kusenzeke. Ngoba mawufunda uwehla wenyuka ngenhla lithi kukhona nokumahlula kukho okungenzeki. Amen bazalwane. Ngiyathatha lapha bazalwane ngizamqoqa le ndawo, kodwa la funda khona bazalwane kukhuluma uMaria ememeza esihlangene noElizabeth. Uthi Maria maye ubusisiwe. Alibonge igama likaJesu. Lowo okholwayo ukuthi lokhu akuvela enkosini kuzakwenzeka. Haleluya. Ubusisiwe loyo okholwayo ukuthi izwi elivela enkosini lizakwenzeka. Alibonge igama likaJesu. Alikhuluma nabantu abathandazile from January now in December, kodwa kwenzeki, kodwa mzakahlela imivalo ethi akwenzeki. Ngizothi nantizwi namhlanje elithi ubusisiwe umuke wakholwa ukuthi kade kungenzeki kusengenzeka. Haleluya. Fakhuluma into emfushane athi lokhu kade ucabanga ukuthi ngeke kwenzeke. Isikhathi manje sokuthi uphushe isisu uphethe uyamthandazweni uyothi weNkulunkulu sekuzawafika uDisemba akenzeki lutho. Izwi lakho namhlanje in 1 December lithi ngibusisiwe. Haleluya. Lithi ngibusisiwe. Lithi ngibusisiwe. Ngifuna ukuprovoka kafishane. Haleluya. Ngifuna ukuprovoka kafishane ukuthi ubungavuka namhlanje uyithi ndithe
bese utshela uSathane ukuthi lokho ucala umuntu akwenzeka kimi ngoba sekuyenzeka manje. Hallelujah. Because Satan sekuhlebelile ukuthi wena uthandazanile ngoba from January kuze kube manje akenzeki. Kodwa ngizothi namhlanje wena ngokuthi siweyo kodwa umukholwa ukuthi kuzawenzeka. Ngoba ngeke kwenzeke wena ungabambana. Okholwayo ngonjani ngobamba ngobasanole baba. Okholwayo ngoba mbe akushilo uNkulunkulu ukuthi kuzawenzeka. Because mawukholwa ufana nomuntu omumethe noma ufana nomuntu okhulelweyo. Angeke kwenzeke ukhulelwe into ijikingeke yazaba kodwa ukhulela into ezawuzaba ukuthi isikhathi singakanani kodwa ngoba ukholwa ngokumumathileyo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So this is what December is a month of fruitful. Inyanga yenjabulo, inyanga yempumelelo, inyanga yokuthula, inyanga yokuthokoza. Hallelujah. December inyanga yenjabulo, inyanga yentokozo, inyanga bazalwane yokuthula. Lithi iBhayibheli kwafika uJesu umefika kwathiwa namu uImmanuel ozawukhulula abantu. ngoDisemba yila khona imiphefumulo yethu ikhululeka khona, yila khona impilo yethu ithola khona ukuthula, yila khona abekade besemsebenzini bebuye emakhaya bezohlalela ukuthula. So December inyanga yepeace. December kithina bazalwane inyanga esho lukhulu, inyanga ekhombisa into enkulu empilweni zethu kakhulukazi thina abakholwayo ezweni lakomoya. Ikhona bazalwane December sinyanga yokuthi wena relax uhlale phansi. Kodwa i-1 December yabajabulela abavuke ngo-1 ebusuku bamemeza uJesu ngoba i-1 December bazalwane ithi whereby ubiza yonke into oyidingayo ngoDisemba. Ithi whereby uhlema yonke into oyidingayo ngoDisemba. Ithi whereby uhlema yonke into oyidingayo ngoJanuwari. Uyiklema manje ngoDisemba ukhahlele inyanga evalile. Abazalwane bami ngoDisemba emakholweni inyanga erayi ila khona bekhahlela khona iminyango, ila befuna la uSathane bevale khona bethi uvalile kulo nyanga. Kodwa next year angeke usafana ngoba uqala manje ukudinqitshe. So December kwabakholwayo is a prayer month. Kwabakholwayo it's a prayer month. December asiyona inyanga nje eselebrate wonke umuntu osezweni. Ikhona bazalwane. Amanye amagama sinyanga yokucelebrate istokfela, kodwa inyanga yokucelebrate yokuba semthandazweni whereby abazalwane bethandaza khona, whereby uthi umndeni mawufika ihlobo zifika zivakashele khona, yila khona uhlala khona phansi ubanikeza izwi, ukhuluma khona impumelelo, ukhuluma khona impilo. Bazalwane bami ukuyisho lento kafishane sekuhlala phansi. uDisemba nini mhlatshelo eyenziwayo ngoDisemba. Ikhona bazalwane ngoDisemba mningi mhlatshelo eyenziwayo bazalwane eyenziwayo. ngoDisemba kuvuselela ikhonkwane zasemndenini yethu. Ikhona bazalwane ngoDisemba ila khona yonke inyakaziswa khona ekhaya ohlala khona. So uDisemba akuyona inyanga yokuthi umzalwane ahlala relax, kodwa inyanga yokuthi umzalwane akhuphukele kuNkulunkulu wasezulwini. Ethi uma kunyakaza okwakwambamali bekunyakazisa abakwambamali emsamo kunanyakaziseki injabulo yaleli khaya. uDisemba inyanga la khona uqoqa khona konke okubhilonga kuwe, wenda ngabe ngabazali bakho, wenda ngabe umndeni wakho. ngoDisemba la uqoqa khona konke okubhilonga kuwe bese ukhuluma
imhlatshelo ngesikhathi kuchitheka igazi la eyakhona yile sikhathi igama lakho lingena khona. Ngiyakakhuluma Monday ngathi mina sinama-altar imimoya yababusi esinayo emakhaya esihlala kuyo iyona mbusi esibambile nikhona bazalwane. Hallelujah. Nathi umuntu wele athele uqaphelise kuyo bazalwane ukuthi ngoDisemba yithi celebrate ujabula kodwa jabula ube empilweni yakho noma enhlizweni yakho ugcwele umthandazo othi Nkosi okonke okwabantshanaza makungangibambi mina. Konke okwenziwa kanjanaza makungafinyeleli kimi because mina sengumntwana kaNkulunkulu ikhona bazalwane. Because abantshanaza bazohamba bayokwenza izinto zakhona ezithinta abantshanaza zasesigodlweni. Yilapho nabazalwane bami kuzothi kuzothiwa yilapho uzothiwa kuzokhulunywa khona nabakwabhama bathi kwabhama sikhathi sigadela umntwana ukhulunywe nabantu abangasekho nabantu abaphansi. Ikhona ungenwa yikhehla lala ekhaya ngamanye amagama kuba khona imoya esala ngesikhathi umuntu ehamba emhlabeni umoya womuntu bakathenga khona uyasala usale koyedwa ekhaya. Ikhona bazalwane. So ngoDisemba kunale mhlatshelo eyenziwayo. So uma yenziwa le mhlatshelo bazalwane yilapho amagama ethu emenyezwa khona eshitelelwa khona phansi ebhalwa khona yila sizithola kunabantu esihamba nabo esinabaziyo. Nikhona bazalwane bami. Hallelujah. Yasibona isikhathi. Jesus. Yila uzithola wena ugadwe umuntu ongamanga. So ngoDisemba yila khona imibuso yobumnyama yenza khona yonke imisimeto yawo noma yenza khona yonke izinto zamaculture alenga phansi emgodini. So uma bezenza yingakho bazalwane wena ungakubona ngathi uthi beyikhathi ukuthi njalo abantu ngoDisemba baye emathuneni bayokhetha. Nikhona bazalwane akukho wrong ukuyokhetha kodwa let me tell you something today. Uma uye emathuneni kunomoya wakhona. So it went by lemimoya yasemkhathini ihlangana khona ngoDisemba la khona sekuselethwa noma kwenziwa izinto ekufanele zivimbe impilo yakho next year. Uzwe kuthiwa la ekhaya kuzohlatshwa zicela zonke ingane ziye kwagogo. Uma sifika kwagogo kufike kukhulu nomkhulu ekhulume nabo bonke bakwabhamani bala ekhaya ethi kwabhamani bothole bosheshe phofu sicela libheke nanku umndeni ikade nanku umndeni nansi ingozi la ifike khona bazalwane. Ifike ingozi la khona sekuthiwa khona abakabhamala basajabulanga badinga inkomo badinga igazi enakwenzeka abaphansi kuthiwe bajabulile abaphansi naso sonke isikhathi bahlezi ekhaya. Nathi ingozi la ikhona bazalwane wena masihleli lapha kwakho kuthiwa bakadeni bombama bakadeni bosheshe phofu angeke kwenzeke babambamali bekuyise impumelelo wena nefa because babona bafele ngaphumelelana bafele khala ngeke sakunikeza injabulo. Uyazi kwesinye isikhathi sinje imisebenzi yabantu abasigadiweyo nabantu esigadiswebo. Kwesinye isikhathi uyazama ukuphumelela uthola umsebenzi ulahleke yini ndaba umuntu ogadileyo noma uzama ukuthi uyo-aplya ungena enaqala yini ndaba uyalaziwe kwathiwa kakubheke nomaphi la uyakhona. Nikhona bazalwane. So kuDisemba kwenzeki kuthiwe yilawo namzana lurelaxa khona kuDisemba khona umama uthatha isifobia usibophe khalo ulandele ufuphuke nabantwana bakho emthandazweni nawo. KwaDisemba khona mawubaba ukuphuke nomndeni wakho khona emthandazweni nawo. Uyafika ukhuluma amagama phezu kwabo uthi kuleli khaya ngimemezela igazi likaJesu akukho okuzakwenzeka kuleli khaya. Kuleli khaya ngiyaleza igazi likaJesu ayikho into ezabehlela kuleli khaya. Kuleli khaya ngifana ingozi kuleli khaya ngifana ukufa kuleli khaya ngifana ukugula kuleli khaya ngifana lahlekayo kuleli khaya ngilanda ukuthi ngisekhaya. So
listen to me. Let me help you. Oh, Jesus. Izinyanga akusizi inyanga ngoba kutsha ngabaFebruary manje. Kodwa inyanga zinento ezishoyo. So njengoba mzalwane ngikukwazi nokuqonda. Kufana nezinkanyezi. Njengoba ikhaya asikhali ngoba kufanele ikhaya. Kodwa kukhona into ezishoyo empilweni yakho. Jesus. Nikhona bazalwane. Hallelujah. So thina njengoba bazalwane kukhona into ekufanele siyiqonde. Njalo ngoDisemba, njalo ngoJanuwari, njalo phakathi kwenyanga. Ama-seasons abhekelela wena mzalwane ukuthi wazi uqonde ukuthi noma uvuka wazi ukuthi kule season ungengaluphi uhlobo lomthandazo. Kule season ungengaluphi uhlobo lomthandazo. Kule season ungengaluphi uhlobo lwevesi. Ngoba uma lithi iBhayibheli hlomani zonke iy'khali zikabona azishalisho ukuthi hloma ngesikhathi uhlaselwa. Lisho ukuthi hlala uhlomile ulindele wonke ama-seasons wempilo. So we use that verse uma sihlangana nezimpi, sihlangana nezimo, bese siyaqala sibuyela to that verse whereby something ukuthi kwadalithini ivesi. Ikhola bazalwane. Hallelujah. Kita ukuyiphinda le nto bazalwane ethi lalani bazalwane bami. Lokhu ngesikhathi usuhlasela akunamsebenzi walutho. Usathane uzokukhinya ukubeke phansi komkamelo ukamele phezu kwakho. Nanti into esebenzayo bazalwane bami. Lisebenza ngesikhathi kumile opriest la oshumayela yilala isebenza khona. Bese kushiyana ukuthi ngesikhathi kushunyayelwa kade wenza njani ukuthatha usifaka phakathi kwena noma ukufaka esikhwameni. Izwe lisebenza noma ususempini yile elinaphakathi kwena. Akusilo lozolifunda la. Ikhona bazalwane elinaphakathi elisebenzayo umuvelela impi uyibawa impi ukuthi manje lengingenza ngesabi besikhulumise ngaphakathi uthi angesabi because wena Jehova nami uthe noma ngabe esigobile tuzofa angesabi yini ndaba kukubuka into ngaphakathi isimo sizohlonipha ukuthi kunani kwena ngaphakathi. Listen, uDisemba akuwona wey'ngane zamakhono. Kodwa uDisemba ngabantu abaqondayo ukuthi ukuze ngikwazi ukumkhonza kahle uNkulunkulu kufanele ngivuke ngibuyele ikhaya lami. Ngikholwa bazalwane, ukuze ngikwazi ukumkhonza kahle uNkulunkulu, ukuze ngikwazi ukumcelebrate uKhisimusi, ukuthi ngivuke ngibuyele ikhaya lami, ngivuke ngibuyele ikhaya lakithi. Ngikholwa bazalwane. Ngakutshela ngoba mhlawumbe awuyiqondi le ndlela yakho. Ile ndlela bazalwane ethi njalo uJanuwari ngoDisemba kuney'khompani bamthandaze ey'vuswayo kuhanjwe lelizwayo uthole kunomsebenzi owenziwayo kuthiwa kuyona ubaba walakhaya owashonela le kudeleni uthi akalandwayo. Nalani bazalwane njengoba elandwa ngempela kulanda umoya wayo and uma ufika nomoya wakho uzawufika ungene lapha ekhaya. Uzawufika ungene lapha ekhaya angaziphuza nangazidawo iqala hambe yophuza yini ndawo kulanda wena leyo moya wakho wahlala la ekhaya. Le nto leyo that is practical inkinga ngifuna ukuthi sikhulume bazalwane. Bazalwane sengeqeda bese thiwa uzogeza lalela ngizokutshela ngesikhathi egezwa lo baba lo moya ususwa kuyena njengoba elele kodwa ubese usala ungena koyedwa wala ekhaya. Bese sithini thina lokho bese sithini bese ntawo lokho ucela umusa ngemoto zakho noma ngingasele. Nasempini uyisifha usasa before bamlanda kufika ingane zami emhlabeni ngathi uNkulunkulu ucela ukusisa nangeyoba akufuni noma ngeyophi ingane kuthiwa ifana nokhokho noma kuthiwa
ngifana nogogo wami owazala ubaba noma owazala umama ngoba ngifuni bekhona into ehlanganisa abantu abami naleyo case abayenzayo. Wathi usisi wami omnyamayo wathi ushothini ngoba abazali babo ngithi mina inkinga njengamanje njengoba ngila ngidila nama-cases abazali babo, so I don't want to live in my generation and deal with the same case engidila now. Kodwa i-generation yami ngifuna ukuthi iphile under the influence of prayer. Yes, ukuthi in this home we pray. Ubaba uyathandaza, ubaba usemthanda. I don't want my generation ingaba ngiyoti iye kwagogo kuyokwenza umsebenzi. No. Ngoba asifambe mina kasi ngaya kodwa sina nemimoya yababusi basekhathi. Listen to me. You have passed almost. Yena xoxa bazalwane nabanye ngathi mina besingelenze iqiniso ulothi sena uxolele bonke abangakwenzanga kahle. Ubungelenze iqiniso ulothi sena uzenze nomusa wena uxolele bonke abangakwenzanga kahle. Uzukhulule wena emphefumulweni usipe wena tu. Ungalenza iqiniso kwena. Uthi konke osaba kwenze mina ngicela ukubathethelele ukuze uzoba nomthunzi. Because yonke into eyenzeka kuwena ngaphakathi into ezaleka lapha ekhaya. Nikhona bazalwane uzathi omunye lengane lapha inenkani inenkenga. Ayingoba ingane nenkani nenkenga incana lento yiyo wena lapha ekhaya. Nikhona bazalwane. Hallelujah. So bazalwane ngizothi mina ngafishane ukube benginesikhathi benza ukuchaza kabanzi ngale mibuso yobumnyama elithi iBhayibheli sibambene nayo. Ngoba abaningi bethu yila khona sisitake khona. Yila khona zothi omunye mina ngiyathandaza ngiyakholwa kodwa izinto azenzeki. Hayi ngoba izinto zingenzeki, izinto ziyenzeka bese kusho ukuthi i-athari lalababusi likhulu kangakanani empilweni yakho. Ngoba lababusi bane-athari labo abakwazi ukuthatha khona izinto bazigcine khona. Nikhona bazalwane abanye bethu uzothola ukuthi asinayo injabulo noma usukhululekile ingoba injabulo yakho yathathwa yabekwa emsamo wasekhaya. Noma usuzama ukuthi ufuna ubaheba ukwazi ubaheba kukhona abantu abagcina injabulo yabo. Nikhona bazalwane so kuyobuye ngixoxa kahle ngelilanga lendaba yababusi ngoba ababusi baningi abadlula impilo uthi wena abazalwane bami uthi umntana wakho uyaqala uya-enjoya uba happy kukasuke wena hayi ngoba kukasuka wena yila ababusi abakuphethe abakontrolayo abakwenza ukasuke nenjabulo yomntana wakho ibe less. Nikhona bazalwane so sizayixoxa ngelilanga ukuthi le mimoya sikwazi kanjani ukumelana nayo. Yiphi indlela esisebenzisayo ukumelana nayo ukuze sizokwazi ukuhlala naso sonke isikhathi siphile. Listen bazalwane sengicela make sure bazalwane ngicela ukukusiza make sure ukuthi akungafiki u5 days ungakhuphukanga nomndeni wakho ungakhuphukanga nezinto ofisa uNkulunkulu azenze ekhaya lakho ofisa uNkulunkulu azenze ekhayeni ofisa uNkulunkulu azenze emzimbeni wakho. Akunaphela u5 days kule nyanga. Hamba uye kuNkulunkulu wakho, hamba uye kwi-athari othandaza kulo, hamba uye kwi-athari lawo uyokhuluma bengakakukhulumeli. Nikhona bazalwane hamba uyokhuluma bengakakukhulumeli wena. Hamba uyosho izinto abangakazisho kuwe ubhidlize nalezi abekade bezishola lo. Abanye bakhuluma bathi abantwana balo abayophinde babuye ekhaya bahambe bangasabo. Hamba uyokhuluma kusha ubabize 1.1 kwi-athari lokuthanda besulindela ukubona uNkulunkulu ukuthi uzokwenza ukuthi sena. Abanakuqinisa i-athari
kodwa lapho lomthandazo lifana nenamo January awufundiswe awuye emthandazo awuthandaze ekhaya noma usubizwa kuthiwa woza umsombuluko uzothandaza awukho wena noma usubizwa kuthiwa nayi prayer and fasting awukho wena kodwa nasekhaya kuyabe sikwenza wena Tell bazalwane umzalwane uphila ngomthandazo umzalwane uphila ngomthandazo impilo yomzalwane ibhalwe emthandazweni impumelelo yomzalwane isemthandazweni nikhona bazalwane and futhi ungalenzi phutha lokukhonza uNkulunkulu umkhonzela izinto ngoba mawuzo umkhonzela izinto uzofana nabantu abakhonza uNkulunkulu bashumayela ngo 13 years kodwa namhlanje bavuke bathi iBhayibheli alikho iBhayibheli namsebenzi esebenzayo umsamo ngike ngakhuluma Friday Monday bazalwane ngathi mina usathane uyakwazi ukwenza uphumelele bese uqaba ngokuthi wena uzoyenza uyakhola ukuphumelela kanti akusinjalo ingoba usathane wenzela itrap sokuthi ubambezeleke ekuphendukeni ucaba ukuthi wena uyakhola uze ufungo bona abantu abangathandazi kahle ukuthi kade bethandaza izinto ezibalungile kade beshumayela izinto ezibalungile hayi ngoba singabalungile inkinga iprocess kaNkulunkulu ihamba ngendlela yayo ayihambi ngendlela yeso lomuntu nakubheka kahle ngoku that is so very important bazalwane kathana sifana kakhulu that is so very important bazalwane ukuthi mawungena ekhaya lapho yenza sure ukuthi mawungena egcekeni bazalwane have that sixth senses so ukuthi mawukathi uphumile ekusele ekhaya mawubuya ntambama yizwa phela ukuthi landlini sekunomunye umoya obekade engekho makhaya ungabe umzalwane ongena iphose engubeni sekuphelile njalo ukhathele ungabe umzalwane ongena ama-senses emonke abantwana bakho behamba ekuseni baye esikolweni lay hand upon them noma sebabuye esikolweni musuku umhlahla amaswiti ungaqalanga wamthinta wezwa ukuthi ayikho into ehleli kuyena njengamanje muzwe umephume ekhaya ukuthi uphume ekuseni ayilolu hlobo nakanjani mayebuye kufanele abuye abe yilolu hlobo yiba umama onama-senses to sense everything oyirulayo ekhaya to sense everything that is belongs to you yiba ubaba to sense everything that is belongs to you asume seboleka bayo kusisiwe lokukholwayo okushiwo uNkulunkulu ukuthi uzakwenza ngifuna into ethi kulo December akawenza into angakaziyenze lebhuku olibhala ngeyi-20 noma ngeyi-21 noma ngeyi-29 sezofika umnyaka ubongathatha manje ngoDisemba qala uDisemba uthathe yena la uthatha khona uzibale lezinto one by one bese ukhuluma kuzo phezulu kwazo ngicela ukuqinisekisa futhi namhlanje impilo yakho once wathi wena ngumzalwane impilo yakho isemthandazweni wena ziyakwehlela izimo uyibheka ngehlo lemali awuyibheki ngehlo lomthandazo ayikho imali kazalwane mama ngicela ukusiza namhlanje noma ingafika imali kodwa mawungenayo guidance from prayer imali izofika iphinde inyamalala impilo yakho njengomsuthe umntwana kaNkulunkulu ifihle emthandazweni Jesus la uzoyithola khona wena uzoyithola emthandazweni la uzothola khona isisombululo sekhaya lakini la uzothola khona isisombululo sabazali bakho uzosithola emthandazweni Jesus la uzothi wena Nkosi ngifisa ukuthuthukisa lekhaya ngifisa ukwenza 1 2 3 4 5 i guidance yalapho uzothola
emthandazweni angeke uze uyithole emalini isolution ayiqhamuke emalini kodwa isolution uqhamuke emthandazweni imali yeyilekelela wena ekwenzeni lokhu kade uthandazele emthandazweni otherwise mntana sekhaya uzobudgeta uzozuqotha imali